Maduki 14 December ki mi phom du phongra matum da unani kawre chali myam je formal invitation amata laki bra ba question am lai adu sigi manung da ama khaktang di formal invitation la ga unabadi adu matung da hani formal cm en biring gatani ha ba paw ma su lai chumbala ma di khang de ko sumong lai adu ta ga di haujiki government halak ma tan ma bua na ga su fa sa te hero si de second after the hero tholo kini ha ba ta manam tholo su nang na toromba waron drug illegal immigration sakthokpa detect and deport on the Hoza, among the Suaki, Manipuri conflict, Siki Matang, Habitary root cause, Mayam, the Kankrabani leaders, in the Fondo Krabani root cause, Messi Tolapani, illegal influx, Tongan root cause, Mayam, Fondokre, but Fondokre root cause to the Hena, a priority Pirakan, Masigi Matak action log, Habagi posting as if how late the Habitary PR government, Lakomatam, the first step when a wigi recovery Tokiba, Madu, Mai Paki, even Belly the Katang Mai Pakiba, Hills area, the Mai Paki the Ba, Marski dead 8/2025. Free movement lehengani habagi PR government na tauki madusu mai pakpa dumak ngam khidaba habitar adu di PR government su Manipur gi leriba hojiki conflict manushida di PR government su krishu tobang ngam dabagi pot amakak lakba center na tawbidaba masi state ki matter oitaragadi state ta leriba leaders sing na hana akhoi ground reality se khangmani na masi makni hana center da takna ba makak changi masida takna ba gi pot amakak se ngam da ba habitari leaders sing sa praja sing na packing the lepa phawda mang tho ka na ngam da ba gi pot amakak leiba sin praja sing na schematic sentiment sokpani oja kamai thamini taseng haraga de se koina this all happened due to political blunder size ne koina mistake na te is blunder political blunder ne bako si se koi nga sai koi marugi ta je nga sai hobo thambi kre thamgi wafum ku ji chamana na nga sai top channel amagi LTV da hangbuda thamgi wafum ne ngasi koina chatpam matam da so called elected mayam sing se amata yabu ude kari gino have question se ko gi thangna bolebak mizoram se ko yam kan yengchila me matam ma ko ko joram thangka adagi ko gi laldu homa la ko phok matam da even makoi gi wona de sum public relay protest satwa matam da makoi gi chief minister yaung chatle ado ko gi stage da elected government ama huji ko popular government ama leite chumi adu bo ko na masi miyam gi mihut ana thola ama bani na miyam gi lengak sasan da yarum bani na legislation mayam se lawmaker mayam se ki moi gi administrative failures are political gi moi gi failures mayam du gi maram or kana ngasi trauma thoi subo president rule ngasi manipur prajam yana face away aji ngasi ekoina 13 February da makoi gi president rule gi article 66 scheme gi piriba guidelines gi matung ina karigo masi hendo ki taraga di masi totally dissolve tok thokra na government is same dana lairaga PR extend tropoi pot lairibne hujikse adu popular governments the as and when anytime adum install to we are su bakoi masel gi marakta masi mukna ba pham munaba chokri makong tek tana ba mai chokri kanana bo honabra tawbuni habis prajamiyam na adum khangre wafam amne ngasi gi adugumba misat se chase kenoji makoi gi lisat sina maram warakanda manipur ngasi conflict crisis se adum chahi ahum phajala kadore ani ga thani pan phung phara ba ngasi lotion mangam dal lei swai matang sida koi kokomina manipur gi territory integrity manipur gi saktam apum gi saktam kai bi yaroi habse mamang gi saktam law la ngasi su law lak pa se ai koina masi gi se yamna speechless oina kaimta phongtok phom di khangdaba adubu ta sengna swai da ai koi da sumba leba ke iho leba ke movement sing dabu invitation pi da hai wakhan sing leibra ba ai koi di invitation kana to bi ke ba koi dum chali adu mayam muksi bidna e mamang da chapiyo na satpi yawi chaning de manung da marum da chat ke kanjabani ko adubu swai da ikoina haijebadi ngasai ikoina imagi mara ke no su thengnai koi thengna jai adu ikoina loina mapung phana hawbodi lo program yawbi yu na tra yaw ma habo na te sigumba makoi gi anti peace element mayam amana sing da tawa iba sing da gi tam na tampak yok shat na ba yot na honor ko matam si fawuda ngasidi legislator ni lawmaker ni ikoi miyam gi mihut ni ikoi gi awaba polum mayam ko thong naraga puraga ni thajara ga leriba makoi na ngasi chathar iba thong sing dudi taseng na tupi ga lengyan ga kharaga kaino uppaga laurga media mang phambuduna lebak kan bidi yaroi lebak nungsi habdi yaroi akoi chu khalongani akoi ta seng yare mkhai lot pani koi maru gi ta seng sing makra yeng ngasi ngasai ngak yaram lot laga tv tholoka thengna bwani koi u thengna hom je ko nate mase ai koi na hajena lot pan means tawum thok pai sagi responsibility isagi thodang singsdi mapan thokna media la thoga lawdu su yai haijabani de koi na hajeni na ekoi na lawri ba thengari ba myam se chahi ekoi ngasi plus 50 plus oire ko 53 oire aduga ekoi ta sengna hauji ekoi na ngasi phawda thengna ko myam sta more than 30 years sena ekoi struggle sing de ekoi na ngamba jaga sing de lewa ki yai phana ba gi already thodang lawbu yai na haina satra gi matam de gi hong ekoi na lawri ise tawan ba school da keno da college da adagi ekoi na even level sing de ekoi na ngasi khona daga laiba sing tawan mafam sing da for magi platform sing de ekoi na karaga tawjaro mayam sing se platform du gi chokri du pamai na te ekoi de semamba institution ngasi manipur da maming ta gi da ba just mayam ama leina taseng ngasi mana mayam na maming ta biru amada je
ai isana founder ni isan sem ai founder ni amada yaw sing khang bi bram ta ngoi khang amoi only those founder aham ba how do pa yaw ri ba pabung tomba percent ori ba general secretary ta sudin ima khara moi natana aina sem mani kram su khang moi manipur da adu gi matung da kada la khibni ekhoi si sem dinga mang de ima bill sing lorom ba thawdang british ki empire na ki ri ba manipur da namita de india da malem da namita de have the india da sang matan manipur yau kan da manipur da sing british na ki ima bill sing gi thawdang do yau early 70s tagi hona maira pai bi movement drug thing bagi la khibodo ekhoi na nupi ga nupa ga punba ahamba organization manipur da anti drug association hana siamani asengbudi basikong kong irong da ani subuda madu mamang da all manipur hapsalaga all manipur anti drug association amada siamgi bse ko link charam bane ba sigi pot sigi ngasi hodari ba bot mayam se ko ngasi loi ka kan phongdor pani ko madu ekhoina madari dra phida phangde aina semam bane haiba ki kari mathau ta ge lobom thobo thogdang then green revolution movement gi matang da isikha da kontrapom da 1200 metric ton 45 hectares se puthu ini india gi highest record ngani ngasi khoi da recommendation amata farmers ki natraga farmers promoter ke khoi pb phang bi leibra ba masi gi sti praja sing na khanga da bani aduna ta seng ngasi gi keno si movement do yamna puning junung si aduga ahal loi ba mayam ama nupi nupa mayam ama su tholei aduga ngamsa ba mayam lambi pan da lepa kan da seng na khoi gi ising no mai thakna chana ba yenbi base yamna mamal yang khar chane ba taseng na haiga ngasi gi do chin na ko terrorist sing na manipur thugai na masilak pa sing adu yaroi apun magi saktam ka hen bi yaroi hena manipur miyang gi mahut chilaga taseng na kokomi gi leaders sing adu ga madu support to bayam sing duna ngasi gi sin gi ba mas rele miyang gi ba kholau do ngasi tasin na dra le ba india gi adu gumba mari le na ba concern capital authorities sing gi nakong se yau dab dinate adu bu madu yau na ba sin ba adu gumba rele amani yau dab su yaroi ngasi tongan ba national paper sing lak sing da lak hen ba mi sing a thola aga haiba wapam sing aham boina national paper da north ski kano sing da media sing nga sai ta ba tam yam ngai ba mkhang ti pawe aro simba pot mayam sida ikoina yengbiyo si krai de hor bono ikoina detect report to godabdi aruga nrc na to equivalent ama chanan gadab si ikoina simbo kharaga lai aruga si gi pot mayam sing sida ikoina haijabana ngasi di tongan ba lalong ke ama amu ngasi di tampaki jaga da total peace oide haiba se ngasi gi relate ma yek sing tai adu relate logi resolution ni pan da equina sugi abrogate tawdawani haiba pot yauri then equina kangluki irang da propaganda taw pot lekodawani haiba pot yauri idb sing do akanaba policy siamaga masagi mai kumim da hanjalala kana madugi chap chapa protection makhoi kano pigadawani haiba yauri chin narco terrorism na cross border terrorism activities me amama chathari pot sing je basi pot se yahaloi dawani hai pot sing yauri sigi marakta equina dasen constitution na piriba miyam gi chengak chelo mayam sing je constitutional protection safeguard ekoi leitre koi madugi sing do lehen gadabani madu accountable oiba transfer of governance ama lehen gadabani habani ngasidi rule of law laitaba governance mapung phan laitaba accountable oidaba transfer oidaba pot mayam do laigadabani miyam ngasidi phongno kholaw law iba tasena manipur gi kano magi kano da territory da magi kano da ikoi administrative integrity si masi kano da ngasi ngaktuna thamgadabani haiba pot sing to madu thugai bi yaro haiba pot sing ngasi gi kholaw to yauri warep sing da adu miyam gi adu gumba democratic right amasung mandate india government kai khumna gadabani haiba potu ne ngasi gi public ki voice mayam gi keno dudi apun moina warep lo aduga ikoi ngasa haijaba nrc nitaga magi equivalent manaba sing du madu mito khando ga madu chana han bagi pot ama yauri aduga national highway gi matang lakpa matam da ngasai ikoi anchor na thambada mamang gi yaukre ikoi gi masi adu hona daga lakpa ngamdaba buffer zone haiba hanguraga leiti haiba changba yadaba then adugi sigi pot mayam sing che ngasidi adugi mayam ama chinga tainaba periphery area sing da makoina semaga leiba taraga su masida listen laga sang khot pa mayam tholok pa then asomge thola kan ngasi thadau kanguna ngasi 1987 de horaga movement se any cookie tribe se lokthok kadawani masina kari gumba yamna sathiba governments the headache oi tholokani ai base makuna laroga lai aduga 1993 da cookie in the impala phangi mifom amada simte gangte paite lo yawi thadau wifi lo yaro phamba mihot ama mifom amada makoina government of manipur da pigi se amada thadau kanguna claim dawi before 35 years ahead masigi any cookie tribe lokthok to bataraga di smain tholokani hai poto ngasi su thadau ki marakta di tholaga michael lamsantang na tholaga ngasi di mayam mang da phong lepaga mayum makai loina mai chakar thadu usung ngasi lepaga lauri karigino ma matam tholaga lawe ya gadra haiba question sing mayam na hangdab nate maji cookie gi spy ni haijalak tab nate social media thagalak tab nate haining ba hairaga su lebak nungsiba lebak kaning ba apun gi saktam ngakning ba hana yellow fruit mayam ma hingminaraga nungsi chana na yellow fruit na tab sing ju leminrak ba poto india gi constitution na article 19 the magi sub clause sing the period tam da right to reside any place of india
aduga right to carry on any business or trade yai natraga freedom of speech and expression piri haina mage constitution ki provisions changak sing manung yaw ino lana intervention halaga mapana gi changpa so called refugees aduga this kari haida narco terrorists natraga ikoina tongan tongan ba mingthol myam ngasi pirag leiba ikogi foreigners sing sina changa akana manipur masi smai tor is kari no hai kanda city kogi administration da fail or is kari no hai kanda politics ki political yob khudong saba khadang loning ba aduga tupi lengan ya la kana wajaw ngam kangu mayam dugi thon ba political blunders sing thon bane ne koina hai se akan bo wahi oi ba taraga su masi chungani yengbiu ngarang nahan tarik kun gani panda kogi chali ba tha je si aroi bani tarik kuni panda koki kangu sing leaders sing CSO sing lalo wi leader yauna amit chaga asam gi guwahati da unagani amu yai thu e tarik kun tha da unagani madung bo fake news mayam sina heading karanga si di phongna re then adagi sina chief minister sina orani haiba mayam tha do re ada da ai khoina ngasi india gi constitution gi changak chagro piu haina ngasi ngaka da bani ngan ga da bani haina ngasi di kokomi gi le da yawi ba marum kare gi no khoi mamang de gi adum law e khoi hak payaro edu to boy integrity thugai biaro haiba ta ga su ngasi di aduna ai khoi constitution gi manung da leiriba aduga terrorist mayam gi prevention madu ngak thok da bai dong ta leiba mayam da armed forces special for 1958 sing da hujik mayam am leiri kamai na kari gi chana de beli da kamai tau ki then unlawful activities prevention act 1962 madu gi potu gi upa act si ngasi sing da leitabra adagi akhoi na muk terrorist and kano da prevention act hai tare tada hai tare ko adugi potu da madugi 1987 gi act to na cry chat kre then pota gi prevention of terrorism act 2002 cry le kre aduga another latest 2023 da jiki khoi gi irang jiki dum loina raga sum safong graba pot magi BNS ki but na sai tagi section 113 ngasi cry da mangre hai ba pot se manipur yor kan tha so question amane manam di madugi section 113 gi matungina threaten to sing natraga unity da integrity da natraga security da natraga economic security da natraga na kano da every madu people sing da terror strike to kangu sing do sabchana punishment pibe yai haraga ngasi pidri marum kari gino hai kanda masigi pose yamna magi masigi conspiracy di yoriba madugi kano goina ikogi proxy war sinar kangu sing siga madugi mari le na ba mercenary sing na ngasi di miyam manipur miyam praja sing se westya country munung da leiba north east ki lalawa mayam sing se muthato khona da praja sing se tumi kangwen urura ba question sing asi la e koi sumaina haiba sing se logi matungi na hire bo oiba targasu magi akanba citizens oiba wa yaw dargasu majigi posi mana shigi hire bo section 13 zigi matungi na magi integrity the unity the thugai bi abo from yawi natraga masi terror fo ko yaba president yawi ne khoi ta arrest obu yabai post ta lakba yai ko jik kai gumba personal action to thora agadi kan tv da wa ngangi ba mayam gi thoi ba mayam jing se aruga swai da kona stai masira kai gumba farak pa ta agadi maju subject to correction oi sinai oiba targasu Maitei ki ganguna Tihar jail thamba kuki ganguna Andaman Nicobar ki Chalora Island da madu time thamba da mai thamba ai kaina ko Manipur thamoi kaina sumba sudum tariba sumba enda lan be but khara makai ngangar kwajin sisino na lenga ponte tawgi be tawde be adu ta ngasai maruki da sena panbo hobiram bodo abnormal growth of villagers singda ngasidi krai da ngasai gi 1969 da 2023 wok da tholai ba village mayam da yengbi yoba Tengnopol da ngasai gi 1969 to 2003 wok da 258 village sengal ena yawe adagi mu Kangpopi da 542 village hengale Sandil da 296 village hengale then Sosampur da 560 hengale khwai dagi masing hengrab jaga se ge polki yong na tronda gi se adu tagadi aikoina masigi pot mayam se ngasi ge settlement sing da ngasi ge warap sing da aina yawn janing ba makakti yawramde kai gi no hai kan da loimakti yawre aikoi gi ta sengna amu uri insert tokshalaki ba 2003 da re insert tokshalaki ba any cookie tribe aba pot se masig advocate tawgadabni hai ba pot am khatanga yaw mathau tai masigi posina kari no hai kanda ikoina 1951 de koin toina hala masi taning amroi ko Parsi state on lering matam de 1956 poki manung dadi any cookie tribe any lusa tribe any naga tribe me leme so ida naga na bakchale cookie in bakale je ma ko je leite kangu ngata ne ba ai tangkhulu le jage ai kabuye le jage ai anal na jaga ai ko mo le jage le ge do potuna ngasi ai party le jage simte gangte le jage ai baduna cookie na hajalaga umbrella tupsalaga for a better political bargaining power gi tawda sum leitho leita ga di political blunder ha do kai la lege sigi posida ikoina parliament na madu gi pot lokthok khraga 1956 da kari gi damakta 2003 da mu pawi bo bi matam da kari gi hapjan biramino adu kari gi hapjan mi bosu kamai hapina kana 1995 da gi hauna pawi sang kai sing na cm or nga da masi recommendation to no ri insert to no ba mogi cookie na ga na haibu pot hanari nga just dum torome aru tagri government india gi plan policy da ko ngasai khona geopolitics narco terrorism am sinaga tawre si ni na haire pose lalo dum maram kai lege aru tagri sigi posi 2003 da hapchang matum da 2005 da aham boina
तसेंगना हारगदी मणिपुर गवर्नमेंट कांथो करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम गा असम राइफल आर्मी सिंगा कुकी गी लालो सिंगा करी एग्रीमेंट सीजफायर साइन तौना बनो देन 2008 ता हौरे अमुचु पाउ की मतम दम ओय इंसर्ट तौसल मोय एकिति आपसल मतम दा मसिदे कोन कांग्रेस बीजेपी वाफम लेते सिगी पोस्ट दा अमु मदुरै दा ट्रिपटाइट एग्रीमेंट करी साइन तौबनो देन अदवाई कांदा मपान गे म्यांमार नेशनलिस्ट मैम फॉरेनर्स मैम करी लालो बुदुगी हेड ओइना करी हापम बनो सी हाक्र मतुंग 2008 मतुंग ददी करम मखंगे लालो चथरे आय मतम दा ngасai magi koki lal hobu singi family मैम सिंग से लेंगा मरते इंसर्ट तौसले नंबर 1 का तौसले निमसा की जिंग नुपा कनानो ngасai साइन तौनो बदि याव केएनएफ की मदुगी प्रेसिडेंट ओइबा हनसिंग की नुपी नत्रो अल नेशनल हाईवे सिंग सी नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर से कैप्चर तो यानाबा मखोई मखा थंब यानाबा मा हापसले देन सोना कंदा साइकिल लोंग से यामना इंपोर्टेंस होइदबा हाइबदी इखोई की मणिपुर की अतोप कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे सिंग के यादब जगह दन खरा तबना कैथेन मानबी साइकिल लोंग की लिंकअप लेबो पोट अमजु कोना ताबा फंगिको देन सोसामपुर रोम दा कमाइन तौरे जोमी का कनोगा वाईफाई का नत्रगा सोना कन मार इंपुई का कुकी इंपुई का चैलेंज तंगो मयाम दा एंटी जेडारे अदगी एंटी कनो ngसाई मार अदगी एंटी कनोगी अदु ओना सागदरा कांदा ngसाई ngसिदि मास्टरमाइंड हारिबा मखोई एमएलए अनि मरु ओना एनी को की ट्राप दे खार पाउलिलान लेजेंड मांग होई कांगूगा सोमना कंदा जोमी रोमदगी नत्रगा एनी कनो रोमदगी वाईफाई रोमदगी कार इबा एलएम खोक्ते खंगदे बाल्ते खंगदे मखोई मयाम दुगा मार्क त मनुंग द चैलेंज तौनर अनि चैलेंज तौनरदी सो सामपुगी पोटदा सोमदा एलएम खोक्तेदी हाना मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेटिव माई पुलिस डिपार्टमेंट डीसीपी ओलेर मनिना लोइन एडमिनिस्ट्रेशन की पोटो खंगमनिना मणिपुर गवर्नमेंट के लेंगा यारो मतम द गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर के यानाबा हाना खर चटपोइ नब तौबो ओनबसु याय सिगी पोट की मुंगनरक पोटना पाउलिलान होगे चिंखाइनबो लेरबसु याय मनुंगदा होजिंगना पुन्ना लेबो ओरगसु को अखोन उबा पोटा अदुगी पोट अखोई लेंगा का यानाबनी चटमिने कांगू के लेसन से ओरगसु पुन्ना ओइमिनरगसु नंग यादबनी खनबदा जलंगम प्रोजेक्ट कनाना याले पाउलिना को तौइ हाइब नत्रो अदु तागनि मास्टर माइंड से माने हाइबदा करी लानिंगा लेगेब अदुगी पोट यानाबदना मदुगी पोट मयाम दुगी पोटना अखोइना तसेंगना हारगदी चांदेल लोमदना कनाना ऑपरेट तौरए देन अदगी छिदैदा चांदेल की एसएस हाउकिपना यूकेएलएफ की पोटना लेटपाउ हाउकिप की पोट कमाइना मतेंग पांगनखिबा देन अखोगी चांदेल की ओलिस की कमाइन तौगिबा होजि लोइनमक मपान थोकना थोलको मतमदा एक इस पॉलिसी की अखोगी मणिपुर से गेटवे ऑन साउथ ईस्ट एशिया की लापनिना मसी कंट्रोल तौनो मोरी से कोइना कैप्चर तो मथौ ताय हना पुल पुंजलगा चिन कुकी नार्को टेररिस्ट कांगू मयामदना मागी प्रॉक्सी एजेंट गवर्नमेंट इंडिया के हाई कांगू सिंगना केनो की पीएस हाउकिप की माना एंटी थादो एंटी कुकी छागत होनबदा ngarang nahan gi yamna innocent oiba magi kuki haukip nupi ama lobo taragasu ngasai gi kakching khunau gi inau si gi base masigi potsi khut thaba matamda makoina khalambe yaba potuni ko karigumba masigi potsi amuk hena manipur praja miyamna ihau ji horkadra मधुगी अगेंस्ट स्वाइदा करो मिस आइडेंटिफिकेशन हाई तारे को थादौ ने थोलगा लेरिबसु कुकी नि कोई चप माने अदना छिदा माइकल लेमजन थाने इम्फाल मे ओंदा लेरगा वांगांगबा ममांगी वरि छाना बथोलबो को कॉम्बिनेशन तौगी मतंदा गुवाहाटी दा हाट किबो पोट कदो मधुगी पोतुरु की हनबंग नमगिबो पोतुदा अदमाइना अमुक लमजन थांग वइ खंगदे अमु खंगदे साइ थोलो इबा मयाम सिंग सिजो अमुक मैतै कांगुना फुरगा हालगा तालकनबगी पोत ता तोरपो माले हाइबो पोत सिंग असि कोन ओपोनेंट पिजनिगे मधु तोरखिद्रबनिना मखोगी लान फेल ओरे बेली की मनुंग टोटल पीस ओरे ngasi उले अदु बतागदि मखोना नहान रिले सिनजले मोगी ओइबो कोटु आईटीएलएफ केसु नुंसो काई चखरे ngasi मांगरे कईगिनो हाई कांदा अकन इंस्ट्रक्शन लेर मनी गवर्नमेंट इंडिया दगी अदु तागदि छात्रगी कांगु सिनर कांदा ngasi रिले थोले अदु थोले रिले दुदा परमिशन करिगी डीसी ने पीबनो मणिपुर की अदुगुंबा कनोदा इंटीग्रिटी थुगाइबे याबा मणिपुर की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मणिपुर की गवर्नमेंट की नतग इंडिया को तोंगाना ताजारगे हाइबा कांगुदा करिगी एजुकेशन डिपार्टमेंट छात्र चिंग थोको मतमदा नोटिफिकेशन अमतन ऑर्डर अमतन ngasi वो करिगी थोकदबनो बदुजु अदुदी ngasi लेवाक थुगाइ के हरजुम लाउडी याबा नाकलमदा इखोय स्वाइदना करिगुम वाफुं गर थमरगांदा अकन वाइनी हरगा फाबा पुनबे पोट लाक तारगदी कुकी गोरबा लालहोबगी जेडआर की यूपीएफ की यूकेएलएफ की केनो की अदुगी मयाम लेरिबा मयाम की लीडर्स मयाम की डिटेल्स हम गना सुम इरगा सिना स्वाइ चाना बसी चाना बाइ कोइ खोलगा सुम येंग मतमदा थोरप मयाम से मखोय मसेल की मरक्तसु ngasi गवर्नमेंट पाइनिंग ब सेमनिंग ब याउदे हाइबदि यारोय ngasi लेंगा ngasi सेमनि द सेमय हाइबसे कोन दम हाइसनि मसिदि कैनोगी वहुम नते प्रिडिक्शन नि को एज्यूमशन नि बट अदुबो लाइव फेब्रुअरी 13 ममांगदा सन वके दम लेंगाति सेमगनि खले कनाना सिमिस्रो कने हाबदि कंगदे अदो ओइबिनब लेइतबसि करिगिनो हाइब कांदा हायें गवर्नमेंट सेमक बतागदि नंगसिदि असेंबली अपडेट टिप टॉप द थमे हाबा पाउताय अदुगी पोसिदा अमु उजिक सेमक तारगदि प्रोटेस्ट रो तारगदि मुद सेमरुगा हायें मखोय मसे मगद चेंगथिनबदुना एखोयगी कुकीगी माइखोम मुपिबदा तारा मा खाइदोखरो
naga gi maikhum upi tara kun khaidok ro lemhori bani phu du gi marak ta gi su support phang ta ta ga di amuk ane ikai ba thoga lebak miyang gi mon ngasi makoi gi pokchen khojen chi da ba makoi nga le ga on on cha ba numile do gi chaklon lo kangu myam sing sina lengak pone le ram gi wahan thok sing se makata na praja na kari helakate ngasi ko mi ne sakhi rele da lengak tu ayu highway le na lengak am install to you high kari marung no popular government like trabani president gi rule dai ba manung article 16 impose to ringa di governor na people to people contact tawba leaders sing contact tawba conflict sigi crisis sigi lotion na hona bada ngasi di makut ting thopong ngamdre bureaucrat official mayam amana ngasi tongan tongan ba ikoi na taba matam da taseng na yam nuai taba ikoi hujikti mamang da hairam meba ikoi taseng na percentage mayam ama elected mayam amana lowe tabak ingang taw matam da adu ngasi di ikoi adu gumba ikoi thika taw kangun ikoi taw ni khangdre ko deposit taw ama lai mane earnest money na masigi earnest money deposit taw je handok pi roina matam khari tung da handok chat matam da percentage pi ro haiba breaker officer mayam thole haiba posu dum yawre adu tagde who is responsible for that ikoi popular government like taw matam da di president rule on behalf of the president of India the state governor ruled our state adu matam du sumaina thoale adu tagdi ikoi administrative policy se loina fail ori se kari gino high kanda la liba culprits mayam sing se la liba wrongdoers mayam sing se chap chaba exemplary or punishment amata ngasi bo phangdabna maram wara kanda ngasi di ikoi manipur maning makha tamba jam peace ona legadaba peace loving people over kangu sing se mapana gi sangjalakpa adum ba hingcha ge tamagi terror thon bagi the yamna expert over kangu sing de thengna ba wa ba aduga peaceful over society among amdabani aduna ngasi gi adum ba relay the local bo ware ni pan da mapan su bo ware tanja sa matam da any pot amana na jaga sido su instead of any cookie tribe mutat ki ba lokto ki ba aduga cookie haiba term naga haiba term ani se lokto akanda masigi pot se ai wakhal dadi manipur shanti porakpada aduga ekoi masel nungsi chanana thado oigera party ore gangte singte another any nagarom digi ose kanoda ekhoi kabui oigera adu ana arin leiba chaliba ko ma chingiba mayam singja tholaga manipur gi apun gi saktam sagat pada tasen yam achouba pot amasu oiraga tasen makhoi na ngasi tawriba pot mayam ama singsi mai pakpa ngamoi aduga ekhoi gi elected mayam sing su masagi mathau masa khangdana mathau khang masa responsibility yaudom mayam leisi su tasen masagi responsibility khangpa da mase makeup thon bada mateng oigadra ngasi kokomi gi kano si relation su makoida asauba makeup thokpa mazu manglang nage tawa pot ama khakti oiramani na ismai thamsaki okay oza padan thambikre duga hapsaning ba khogi for the welfare of manipur people hai tare hapsaning ba point ama khakso oza na suggest to birak pam ngai se zawma khogi center lenga ki side ki di ha batare center leader ki side ki di to ki matik phongdok pase mayam su phongdok khre mang da so duga makoina phongdok ki bada khogi manipur gi integrity se hiram matada compromise tawoi integrity shokaloi ka hello habigi wa from the phongdok ki basu laire but masigi matang da khogi popular government ama khak sembagi matang so December da unaki beda one day heta kuki MLA sing CSO singa unaki beda so kuki gi site gi phongdora ki base popular government ama khak form tawa matam da makhoi se participate tawgani karama matam da tawdo in haba matam da lakadori ba government ama di center gi site gi makhoina taliba separate administration with legislature gi demand se pigani habigi written commitment am pi taragadi popular government se mata participate tawgani habani matasu ultimatum ama thaki ba betare taran thoi shubam manipur legislative assembly gi tenure se loi default gi manung dam ko gi demand se pigada bani habigi wa form ka fundo ki ba mamang da ko gi india gi prime minister la ama matam da churchanpur da phong ki ba mi fam da prime minister gi mamang mak da governor na fondo ki ba da illegal immigrants ki matang da so adogi mati yam da mayek sing da fondo ki wa fam sing hai ki ba khaktamak oi ba habetare thabak oina di on tabasina maram orakan praja singna leader singna pirakpa speech sing se hojiti sungtha thajarak tabagi phoda makhak lakpa ba taroza kawai thamini si yam thajan ke de hujike ai ba zero na pio separate administration gi legislative power ge adu ko government semba yauni habisna ko gi cookie gi maikhum upiba kangu gi ani subo wafam ne aham bada mu haram bana hana gi popular government gi lead tor mi basuri n billion dai bataraga di government semba su yauroi haibane ba hauji su kari gumba n billion halak bataraga no moi se dum kap kani haiba pot wafam ne batam mi se ada imasa ta sai tham gi pot oi chamda jage masigi pot si assembly da 2000 cannot cabinet ki decision amoina 2018 gi october 19 da former cm n billion na any cookie tribe se remove tawna ba adragi hauna che lang khat po hogre adagi 2019 gi manung gi covid ki ka lakpa hoboda le program 23 gi february 8 ta after covid the cm birena ministry of travel affairs tamu abrogate tawdam ne che ta laigre adagi mu 24 gi july manung da crisis manung da amuka ministry da amuka na ci haibu wafam lay ado sidagi sum nungai ise koina nga sai gi resign to wi wafam da di
Kanagumba XYZ amata huzik laisina president rule laibasina koi popular government semandre koi matam su loidore have resign to do mi amata laite have zima item jake maram di sin di am tawgre resign mari am tawgre resign to baibu swaida floor test ro kani na assembly form dai ki budi resign to gibani adu to ni haibada biren matum ni CM gi resign to gibase have zima masin ma kakpe ro wapam ni adu MLA de resign to dri ko masu adu gi wapam na ti aina resign han palaga resign jema khatne to ichi then speaker khatani huzik the article 3 imposed to munung da hinga laise masu tokcher gi haibor wapam leite adu gi motangarang nahan gi khabar kaino MLA amoina tobom to thabok sing adum sapchana pia munung to ni na ai be heading am ga ithengna gi ko print media da hapakune na haibna te ko admai thengna ki aduna 2025 ki February 12 ta resign to kro matung da gi ni la amoin nungai reise president rule lakpa suspended animation thamba CM ni hanba CM da basi togune adubu hek ani subu extend ro buding asi fa aina thamaga lai huji sudum tami government si suksem CM oi CM ba taraga su hayeng aloram dai gi magi February 13 the last day of February 12 ki mamang adwai da 26 ki December pra loi ro matung January pa loi ro matung da December gi a matung da semak pa ya haiba se ekona adum thamaga lai adu ki posi chumbe da lambe huji bogi chummi ko CM drabni na adu se numit tatagani to hum dois da ngai ra oni na ko adu ki potni khoi si leise aduna 14 December gi mifam amakak Delhi da phamgi base yamna maroi bo potne hauji makhoina separate administration pibagi ayaba du pirani hana aiba se pi odu government semange haiba poto la agbani na ekoi praja amoine khoina thamjani ni koi site gi mase cabinet sunoi paijaro CM sunoi ojaro deputy CM sunoi ojaro moi de loina pitho se adu ngasi ko min thamgi wapam nipando adre any ko ki tribe lok thok ko mapan du ka nga aga thamgani Manipur territorial executive kai loi se ko ki gi leader kara ibu moi tara thana pibu ngamagadi Manipur parjam yam loi yai harakani ai wakan adugi do moi ngamoy maram di makodi Manipur tugai bani sengop chana aro separate administration adudi makoina maikhungi wani constitution ya do pot amani adudi sumaina horen ayukta ma chema mo oiba adagi nungdin popop ta ama oiba nungdwar mo oiba nungdang mo oiba ahing dam oiba pot ngasi yam thokre social media page ko thagak kre ko haujina mukanna Govindas ka oidi chana CM rai jaba chali kanana chum lang khangde adugi pot la abani na sigi pot yam yoroga di khoi Manipur sidi lengak pasing na khambi ga do na bom je bombula olabani ko bom da ula ha posim hapchalo bombula na on thokiba adu dahan gin nganu ko gi poto bom de bombula on bangam balewak ni adu government sem bangam da bi matang sidi praja khoi gi asoi banate center gi asoi banate akhoi gi sarkar iba so called elected kangu gi asoi bani number 1 adu gi mathak ta makhoi je bhap ta da base kendra gi praja miyam na ketang ketang bhap ta no mathok tai adu kangla da chakau ge la aroi maram di kaino da mamang da AT gi porong khok lai gi bidra moi se adu ngasi su adu manglak na leram gi do mi miyam yarong gi ne khalle ba ko ka pakar kar lai khamni na madu gi ne AT support ki wana ti abagi wana te su mila le han am su comment pijaro bar adai da makhak tong ge porong lai khamni na moi lak ning aro kangla ta pham amada kha nuai ga da to gu ni moi di 5 star hotel Manipur laite hotel classic grande gum bu na to na khra standard lai harakani kangla ga chaning oi lai pham so aduna pada lai dra ga su matun prajana khai ge harakani hoji gi pot moi na bu to bi ge haradi aduna ani subuda ngasi irang loisin da bai maram se kana benefit lawi haibase ekhoi ngasi laung raga leibase panelist kangur yam yam sawi aru kari gino hai kanda sawi se sum ekhoi uzaba khara se sum hairak pa mapan tholak pa mayam khangam da mayam ching thokpi re na sawi wani aru ta seng na masigi ta seng na haidi vote ta seng na second ta ho kangu khara leidana ko madu gi duna irang loisin na lingam moy mathangi vote ki koi pesa ting na kana bai na hot pa ma then amu vote lepning ba khara hoji thola ise ko yam na ui ngasi rile da vote lepning ba lepning ena thokpa maming taba ko ar phaja phaja ba dress la ka de ko track pen amaga jacket amaga ko bukcha chali ima jo sila ise de dum lai ima sa taw gi ja ma hana leba dress dum chalam gani ko yam na kira ga na laga dum al pala ga changwa tholok man bu pin pa dum tholok pa yawi ui alagi second ta ho khara ga ne ko haje yam sawning gani adu second ta ho khudi mo ki wan te dum yarom madam ne se ko khomal ban ku pa yam haiba then opposition dum hai moi to ko law dum lai kasu tau deba adu daga di khoina sigi praja miyam na pam libo posting du di khoina ngasi mayam hari adu daga di swai de khoina masigi failures miyam je krai de la kono hai kanda khoi gi administrative power pyro kangu sing na mogi administration hai tabadagi constitutional failure or boding asi constitution provision manungda tasena article 355 to impose of kangol to CPT impose of kanga kanda ngasi president rule na drama to subo legi sia Indian paramilitary forces central security forces 70,000 plus Manipur lai haiba state forces 40,000 plus ne haiba sing sing ma phom khana season 100 maram je just for name check lai si kari gi no question am kang ne ba ma dang da adu daga di khoina at this juncture irang masa mu thok no matang sila isna kari gi beli da am da lai tre huji ngasi proof to ko evidence speed loi chap chale re adu di khoina han
kainuki coaching kuno gitu latest one pizza bani example latest sopo iko nganu ko ngitu ani sida adu nahan kaino do madu hat pado UK ne na hat pani kaina mayam hai ba husi kana UK ne kem tokti committee authority UK ne chap chana haidri media thengna bani adu ta gadi madu da phong na hat ngami du moina permission lord changone jai amina su ka mun na tadi kana ko ngani si ko har kana su na manung da micro mo torong ngani abse adu ta gadi 14 December da NTB re non lagi ba NTB te yon lagi ba kangu mayam du na ngasi di karigi adugumba makhoi mari duna BJP ki mifam da maitai mayam ta karigi yaw no NTB te haragati mone NTB te harai de kai no they are so called refugees foreigners illegal immigrants sponsored by narco terrorists coming from other different countries harabani na makhoi di NTB te harakani because maitai na general population do laibani na a biren ki wanate ba biren oyi ojina mo oyi siem de oni ojina adadi madugi 14 December ki mifam du phongra matum da unare kawe chali mayam ja formal invitation amata laki bra ba question am lai adu sigi manung da ama khaktang di formal invitation laga unabadi adu matung da hani formal cm en biring gatani ha ba paw musu lai chumbala madi kang diko sumong lai adu ta gadi hauji ki government halak mata no yana pura na ga su first half the hero si de second half the hero tholo kini ha ba ta manam tholo su nangna toromba waron drug illegal immigrants sakthokpa detect and deport tawna hona ba horamba border fencing ki NRC ga manaman tawba haiba pot mayam sing plan ya lambu mai pa ko mai thi ba mor ga ju ale ikone smai ha na modi pro BJP ro mani ade mas da na sai congress da opposition da phai na ha congress ni ade ki da je na mu pot am ha na mari opposition oi ni kai no da atopa dol party mi yaw ni si pot da manipur si interpretation je yam la na halle aduna wa ngang wa je politics ki manung hanjana usalaga yeng hang ngang bu ju tasengna pamdre aduna hoji koina praja miyang gi asuk thina war matam kokomina tholaga miyang mi usilaga kholau miyam ma lawmina na bangasi lawriba banner slogan lawriba miyam da sin kokina ko terrorist singi makogi geopolitics sanai posil tohloi dabani isagi lengak chap chap ma lehen gadabani habise lengak chiman oil habne ti ko lengak lehen gadabani habne ko kon jai ju samana phoni ko sikai no da install do umdi da ka lere Present rules na ngasi di prajagi connectivity ngasi keno leitre ngamdre ado tagadi mai magi concern MLA sing siga prajaga nang dum hujik sulai yabse ekhoina khangdaban loi lei mai me praja loi support tawni hoji nang BJP ki kari ba miyam da BJP against gang so mai mang da nang adum chanu wagera gita wagera ai wagera imasu wagera adum yam thiba natraga yam nan phajaba response khongni congress ki matang harakani sigi posil lai bani na connectivity se masigi settlement tawno hormada masigi popular government install to da kar ori have center na su khangbagi tawninga leiba pone tawbu ngamdrisina kari gino hai kana moi masen gi manungda pukphana da ba yamna keno tawba picture picthagi potuna maram morga sacrifice tawba yawda baduna neba ado tagri khone swaida waikupu bigi da makta yong yubi ko la kappe to ngasi prajai point tawsi a tingang no hangda ni ka hayo pose yam chome han ba hone kokomi prajam yam ngasi tawri pose phong na hala ise mamang de khoi phawche kharon da ha thongjum kana ya de ngasi imphal mayon related from matam da prajam yam ho thol ko mayam do ekoi yam phaba kheda ba amaka yeng biyo ku ki mai phong ko liba kangu duga mite community no organize to ba or any community kuding ma ke mahut silaga organize to ba kena ba amaka moi gi di AK47 ya laga related pani thugai bani yang khai bani mai tha bani ekoi gi na icham chamba slogan kaim da mingon disturbance speed na magi panthum khumbu tang yauna ba hauba jaga ren panthum chalaga khoi warep khara launa ba khangai mayam kauraga aduga mayam sigi pot amaka tawraga chappa khatani sigi khena balise aduna haina bale english se senga ba every cloud has a silver lining ena kaino atra hai kande ikoina yamna pataba matam da su aphaba magi jaga khar leram gani haibudune ba sirisa ikoina hainingi cookie singdo na khoi chilakanu na khoi di kari no hai kanda na khoi di 24 1957 7 1959 28 to 1966 ta Cookie Relief Fund or Refugee Fund under memo number P3/3/66 of Finance Minister adu Home Affairs Government of Indiana Manipur State Government apiraga nakhoi jina sana refugee ne have sauda ga so refugee ne like report amane adu dagadi nakhoi di ekoni hoji every cloud has a signing has a silver lining haiba posiga ekona tingkhang na hanga dam ne haiba da aina cookie da haining badi nakhoi tha ise thamoi sengba lewa nungsiba manipur integrity kain da ba minungsi chawba mite community no duk chaw da masi le ram na koi hingbani aduna na koi don't bite the hand that fit you haibo na koi da mo support to kangu gi against na koi chalu no yana ba chalu maram din na koi cookie haida mai khum obi ba kangu sing je cookie haiga sawo sing ya dum ba refugee ki category da chingba sigi 1957 59 66 la ki ba kangu da na sawbani ngasi michael da nang cookie ni hairo so ai thadau ni ha ka ne chawde thola ngasi wangang e ba ko magi su piri magi mayamam pi
mai ngai sai pi de any ku ki tribe yom do mali but khar pi ri ko mi man tagali puture mai ju sacrifice tori mai mi si ri mai mai thari ko sigi mayam sumba thena thola kan da ne ba maram di cookie har ba kangu di they are dumb mongers aduga makhoi kaino da every times makhoi di phattaba wise narrative sing chando ga nungai jaba kangu ne ba blindly follow to kangu na moi da khar chat khiba aswai le khoi na hijing ba je ai yo mina ai khoi yo ba mi sing sina sola ko matam da di khoi yam na sawing ba nungai ta ba power je kari gi no hai kan da khoi gi sana ga khoi gi yot ka ani gi wari do kaino da yot ki nungthang amakak na sana je thoma ta no ko nam thok te adagi yot ki nungthang yot thong kan ma ko ne ka nang yam hong thu e da kaino da sana da yot to hange ba kari gi no ai mon su nungthang chap mana ba nang gi mana ba na thom da ai di tamina khang le ba ngame nang di kari gi ngam de hai ma tam da yot to yam nung chi ba khumong khume Pichibi the labor, me put nangi against that. When the words hurt you, it doesn't hurt much. But when your own hurt you, it become the pain become unbearable. And I would nangi or me do na no one that akaiba atuiba torpotagadi. Mother the carbon the which I think here, but I'm a contour company. Nangidi, you no one that's another tomani, Sanana Sana Tomanatia. That example of Manico. I do report on a sequence young Adana, I call myself. I quite lang matam sunate, Nano matam nate. I quite your leaders of Sabama, Nasidi, Equina, Tazaning Edi Kokumi, put Nasi, put Yamaru, put Ama, Prazana Pama, put Amaka Yawaji Kainoda, installation of a popular government. BJP Wapam Nati Amanate, Lenga Amaleva Pami Hibani, Maduri Lenga Amatambase, who's the Inakale, Constitution is Ayabapi, Constitution Article 64, Maduri put Yauri, Karino, Aizu Imasu, Zazunataga, Getazenzo, Adum. Tatrukina, Minister of the Minister, Badum Yai have a period was there. Sumaina, Nasigi, Mipum, Drigi, Amakalaga, Italico. A quay ada Koyi, Hanagi, Yamamin letter boy, Koyi, Konadi, Yamalabo, Tiba on Mayams, won't give us a lagi, some merchant hoy, not a billion, Jalgom, Lautogi, Poto Jabo, often in a day. Adumina, Ekoji, Koymiang, Mutiny. Mana oil, got up in a Tomzinba, Makamba, constitutional piece between the Pio and a cookie challenge of the city, the Calera. I don't color Karaman, Karan, Trokudo, or Gana, Marching, Mopozigan, Pop there, another Manipugi, Swell, and the way Pop Waripo Loga, in a sweet Orokanda, Ipaipu, Licklam, Isagi, history Puari, Kamba. Kangadawa, Nataga Leva Miango and Equilutung, the Imeric Maceladi, Minayo and Atrami Capo, Hingba, Palm the Bazati, Fruit, have the Masanta Comedy. The Calera ran with Matamzidangasi, Cocomina, Atawa, really, the message, some peeves that Sakama Matotai, Adumba Masu, Yapamototare, and Kale. Aduga, Equinata saying, Haragadi Makoi, refusing the Equina, Masi Tamiba, Tazaba. Tonga put my arms into the Equator saying like no doubt there. I don't know. Sigi put my arm that Equinus hygienic told you put my arms in Manunda. Equina, Tory put Kay, lady but messengers carry paler in Hibesti. Ishagi Oiba, self social responsibility. Masamasagi, competent authorities in the Lortaba, then brigade officers, Mamma, Nasi the Lenga, like Romatam, the Mohus, like a president, Manunda later. So, Makoju, like access in the Yoriba, Mayana Zutil, Zibiba, like Lajo Hitava. Laishu come talk about na highly Romayam sing Sigi Torio put Samana, Larik Hijab Kangu sing the Laishu Yortaba, educated illiterate, Marxida, Yaur Abra, Kari Yaure, Karosonamni Rivalry, Helaba, Lambda Mamo Wakivina, Tabakang for the Pachamiam, Pivitano, Honor Abra, Hyper question, Nasimanung, the Tamtam Hangareva. Simbomayam sings here, Nasi couldn't mind among the labor Taragadi. That's Hang Haragadi, I could give Northern states the India that chicken neck and a laser gas, the Katakimatamda, Sainana Natraga, any atopum lotion, give them line at a we are born. I was there. Nasidi Pukari High, Sainana, India ging a sea Bangladesh, Kalinari Marie, Myanmar, Galinari Marie, China, Galinari Marie, some young Roganda, Say Tarago, Matung the Indiana nga si koy na thay do na thamba pot se nga si nahan gi adu mo kan parliament session ho to da kan na president of Indiana thamba wapam da Manipur gi amate yaw de no risk kra yaw ga so haiba pot da lambi sem gi da paisa si ta da gi na tana Manipur pande Manipur budget puthok te haiba se kai no budget puthok ta budi kai no da popular government am form tor ko ya bo lady haiba gi thajab am khati lady haiba ne madu da mirai ba mirai de wapam interpretation to wana hanar ko yai ko adubu adwai da ai khoina da sengna India se Tongan yeng krada North Congo da particular North East da yam handana leram badong na yeng bo mali haiba port khara chu mai de yauri posina makhoi kharadi khangba hore khangdabdi nate aru khangi bo poching je India sak tak da malem da puthok da Manipur gi role di atop entire North East labor sing dei khwai gi mathak da labor port ni culture da
adagi art and culture da sports da masak ta ko da India ge dum panana masak maming ta e adu simu pot mayam sing si ubida ba haibesti ngasi akhoi se Indian citizen mu oina treat to bidra bra haiba pot hangingai marakta atop foreign nationalist sing na ta sengna haragadi masi lokchen gi matam da zutum masi che pithoga Pakistan occupy Kashmir na laireng ngasi lokchen mangam da leiba smaina entire north is se kakthalaga China na kering bajai manga tara 1 decade sigi mang 2 decade mang da lokchen gi taragadi ngasi prajai khoi na ngasi miut en thagat liba sing china aina su mana su mina su thagat liba mayam sing china kari gum khara da nika da masagi khudong chabi yang na ba AC ru munung pam na ba aduga tasengna flag post gari tong na ba score car phang na ba haina khallaga le to ba pik wakal duna magi adung imung munung magi laikai sagai na tai aduga magi constituent assembly magi district magi state loin mak yauraga India dagi mangra matung da mi adum ba yamna mikha pol lai hi matam di hoji koina warib digi hena wagani haibse khanda ba chum ba matam di yaure aduna isyamna defensive oiba mechanism public support aduga integrity ikoi chagat minaba aduga transparent accountable oiba mathau tai lengak chasan ningthin to biu haise ekoi larik ai ba kanguna educated illiterate oibirakanu laisu khangda ba to birakanu larik ai tragasu laisu khangba mayam ama ipai pu sing ekoi bu ngasi British ki da aki ba tu jungba pohli meba ipai pu sing natraga imai bel sing mayam matam do laik laisu oiba kyam neram ge ngasi larik laisu haiba mayam neram matam ngasi ikoi mikha pom dagina satina laisi kari gino hai kanda isage wakalon isage ba thodang lobum thok mayam sing se lodre adagi amuk ekhoina thamningi ba wapam mayam sing marak tasu ekhoina hek smain thamuraga su ngasagi mayam sigi oiba negative oiba thought mayam ama adaga what mayam ama na madu hana kupna bahona positive oiba bolda sangjin minamro po sing se e moina hari se kiran haiba matam da natraga sujata na haiba matam da gita sen haiba matam da channa haiba matam da wai je sounding ba kan ba yaro je krawai da mana sounding ino haiba se masada gi khangba sumina magi opinion kari lei manungda magi oiba manungda mana pamjari bo posina kari no ekoi ngai koko gi pot ki nipan da ekoi na hapselu bunga banate but ekoi na matang kari mata ja chara gadi eni ko ki try ki matang su masigi posidi su gi abrogate to wod mana ani su bada su gi matak to da bu hena mamang da eketi han lokto ka do ni haiba chum hapsen ba chumina na khanjar ba pot se masi ju solution gi peace ki ama oini asang bagi yeng bada na haijari pot se ekoi ga wakalo ne solution da madugi potu hayeng orak pa yain thamre sumaina mipung kudi mangna panelist kudi mangna adagi activist kudi mangna social worker kudi mangna maya pai bi leader kudi mangna antale any CSO leader kudi mangna thamahu wakam mayam dugi oba collective oba decision dum thamma ganda ngasi sab chana madu na aga samina batara gadi Manipur santi oiba mini henjan mangam daba isagi integrity isagi territory ngakjaba aduga laingak sasan dudi miyang go mihut oina mihut oiba singno leijaraga su prajaga tunana nungshina chanana chatlakanda madu any party any kano mo oijaraga su pot am oibi ai hujikti kone resign tawde ha pot se tawrkhini karam kanda karigumba president rules e masigi posina amuk masigi government se thugairaga pura totally masigi se collapse hong rakanda ngasidi president rule ga se loilo amuk extend taw thorba government thugairaba matam laaba adai de hainara ni adai taw phium la agadi nong mutanga ni ai resign tawre aduga ikoi imaleba iramdam nungsi aduna regional movement sagat pada ikoi mai onjan basu me political party and wom sagat na jena aduna all bottle new wine aduga driver is in daba aduga gari dana wo be phium da ko amuk thoning dana power pining dana power monger hunger mayam jena ngasai even madugi pot mayam tawno pot to honor kani haibasti ai thamjani adu bo hoji bokti makhoi se dum hingbe ai sibi ai haibe barakta isana dum khang leibadi to 14 December 2025 ki pot di ada loi yana daga center na hapam na yare haraga so he khalak baga magi apa magi aningba press dum tholai ko so doctor legiba elected mayam ama minister oramba cabinet makti yoramba natraga MLA mayam dum yawdar nate adu mayam dudi age center na haiba wadu ngasu still nga aga chali haiba potani uriba potche wangang di haraga so aduga ngangai ba kangu sina opposition ki type ta adum ada party masen orga su tawdi tawning ba tawsu ngam daba mating ju thopung ngam daba resign ju tawthopung ngam daba kaluraga na ai asoy mayam khra leibra madu puthora chingtoraga ai jemu book tawbira kadra house arrest ka tawchala kadra haina kibagi oramba yaina khali aduna madu ki pot mayam do moina resign matang chana matam chana tawraga lewa miyam ni tholopo tagri praja miyam leiri keno praja miyam support torokani adu akibu di tungoina ramaga aseng reality du mamang na puthokna hona do taragadi elected ne harakpa matam da beba tor matam da tin sitbagi film do lakani mayam na ngasi sitna ba hawri pot sini haiba je khanda ba chumi adna akhoi gi di leader ma se akhoi na khanga da bunate elected ma khoi na makhoi marak gi leader obi yare khanbi ra ganda thu na popular government ma install to biu congress ki matam BJP ki matam CPI ki matam trinam matam haiba gi matau ta de moi matam da param ba sasan torom da leba miyam gi oina
ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯖꯅꯤꯡꯗꯕ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯣꯏꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯁꯨꯖꯥꯇꯥꯁꯨ ꯂꯦꯞꯅꯦ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄꯣꯏꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯁꯦ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯖꯁ ꯗ ꯋꯥꯁ ꯇꯣꯛ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯈꯔꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯈꯣꯡꯕ ꯂꯥꯎꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯌꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯅꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯀꯤ ꯑꯃ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯨꯝ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯆꯨꯝ ꯆꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯋꯥꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯆꯨꯝ ꯆꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯗꯕ ꯑꯟꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯋꯥꯠꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯤꯖꯨꯝ ꯆꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯕ꯭ꯂꯟꯗꯔ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯩꯈꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯏꯆꯟꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯇꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯕ꯭ꯂꯟꯗꯔ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯃꯦꯟ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯜꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯃꯤꯟꯁ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯍꯜꯂꯛꯇꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯆꯪꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯔꯤꯃꯥꯔꯛ ꯑꯃ Okay, Oza, I'm present Hambikre, panelist on bonus, I'm present Hambikre, okay, Preza, leaders in Lady Bassing, Sekoi Preza Sing, I'm the two Nana, Koi Preza Singi, welfare get the Magtabak to Bamakak Changi, Madumagna, Oirakanda, Handaki, Koi February, the 13th say Ojikana Manipur, the popular government, Amakak installed to Pirakanda Preza Sing, a Pami, but demandsing, Habitari Manipur Gilari issue since in hand priority Pirakana Tavak to Pirak. Kani habagi thaza batugol ne ngasigi daloki tharonda mapung fan bibigi damata soza kiran imaswata amadi oza gita zen thagat pa phondok chari madas da north windona sadok saba north dalok lushin jari